sendiri dah. Makan lain, gambarnya lain. Dah masuk wood. Belum, kurang betul. Belum ya.
Duduk. Dibakar kan? Bakar. Dibakar langsung ya, di pralina.
Demikian pagelaran kolosal ogo-ogo. Persembahan dari 10 ogo-ogo terbaik Kabupaten Badung dan ogo-ogo dari Banjar Gama. Diiringi oleh ratusan seniman dari Sanggar Seni Sagasari bersama Pawara Music Company, Wayang Sunar, dan BME Bali. Art Director Agung Giri Putra dari Sabasari. Special appearance by Marmar Herayukti. Assistant Choreographer Gusde Edi Mang Edi. Return and VO by Gus Pakswa, Georgia, dan Tina Dewi. Kostum by Wahegan Sampi Kostum. Dan property by Waras Tim. Terima